Sinimukele babukele namuhla ehlelweni lethu lethi mnanzi talk show with Dr. Shakes. Sacala ngibuka ihlelo lethi ihamba phambili. Keyboard player band at Worship Center. No free meat this year kusho ema Muslims. Bathi seningabathatha bomzala benu ngoba njengoba kwanisho ukuthi umzala nomzala uyayizala indodana bathi sekunjalo. Singena ukuthi ngizaba lona letigcwele. Umdlalo we-keyboard lapha e-Worship Center eMbabane phakathi kwa-Pastor Justice kuthiwa ucoshiwe esontweni emva kokuthi aqoqodise abantu laba ngu-6 bathi-ke wathi abakhuda wathi basobha selifikile le piano bathi bosisi kokota bhuti hayi wakokoda-ke naye yafika inciko ephepheni yathi yona ayikamithisi 6 webantu ithi imisele nje 3 kuphela dala abanye abangu-3 abadi sakungenteka kube kuthiwa kunewe ama-drums kunewe lead guitar, kunewe bass guitar. Banikela nini bona labafana bema-instruments esonweni bathi ukumithisa abantu abebantu. Bathi umbiko logcwele-ke ukhona, asesibona umbiko logcwele. Yabonga Shakes, yathi le ndzaba nami yangimangalisa, angathi ukuthi lo bhuti ukhona njani, ukuthi aze bafike ku-6 lamamfombatana, solo nawo akaboni ukuthi kwentekani. Asesibone naye ivideo sibone ukuthi ukokota njani yena. Ayikona kokota batha sesive kusilabanye bathini Sifiso Mnguni uthi liyakokota lipiano strong linengi lalabashayi vele abadlali tisatovela cha umona pass liyashaya lelijaha suka Jambo Mlangeni Hlubi uthi-ke yena wende kahle kumcosha unemoya lomubi esomfana kusike egigini uthi-ke Queen Smelwe dlalisa ipiano boy. Sawubonga loyo mbiko logcwele ngama-keyboard player sithi khuteni mangabe sekuraf faka lijazi lemkhwenyana bese yanikela ngalesonfeni yekela khipha kweshumi lokungekho khipha kweshumi nikhipha abantwana hayi lisiye kuthiwa ema-Muslim emandiya athi ababhizi kakhulu ngekukhenkhatha incingo tebantu tabe kude inyama yamahala lapha ezulwini shothi emaswati kabuleta incingo kakhulu kuthiwa kude inyama my friend no meat this year my friend you can't eat we are fixing phones this year we are fixing your laptop we are fixing your TVs you can't do anything bathi kude tinyama this year silungisa tincingo kuphela Sembe ukuthi thatha Christmas bathi basinikela tincingo tamahala nema laptop amahala njengoba basinikela inyama usahlala sigatsele tincingo tamahala nakhona-ke umbiko logcwele ukhona ivideo lencane lesitawubona ukuthi ngabe ba-reacta njani bantu la strategy ngalona mbiko ukuthi ngeke basabuyele ekhaya netinyama inyama yangekhathi bathi mandiya akayidli inyama mos asathi sibona la ivideo ukuthi kwentekalani Sengizawuthi amajitame kuthe ngisho kudla ibeef man no sengizini uthi akuse guess most lamot Yebo bhuti yathi bosovile ngalenzaba yenyama lese inyama le ndase ezulwini hayi no lenzaba leyo ke mina angiyati ngiyati nje ngiyayicaba ngawo but ke ngoba bengingayada angibona lokho senyama yabo nje beyinalo kuba mnanzini but anyways nangabe iba khona na next day ngicanga ukuthi sengiyayithola khona mina ngiphi manje inyama lo ngathi ayisimnanzi wena songuthi phakathi demandiya ngesotata ukuthi nje qhamuka njani atithembakali man ngiyabo my friend abasiko man bamfumbamba man akusiwa flow ngabathemba but hayi just awubona sengiyawumele ngihambe ngiyoyiva kwana nami ngabe sengiyabona ukuthi hayi no ingile njani hayi ngicabanga ukuthi lokho maswati kwanika sifundo ukuthi angabo babukhale ngivile nami bengikhona le ndase kaMadana ngikhathi ngapha la stay banyabe ekhona emaswati ayithola ngelishwa ngibathe ngibukisa enhla ngibuka indase ngiyacalada akunanyama maybe angathi noma bale namaswati maybe akani amaswati inyama but ngivile sibayikhona ngabona nasephepheni inkomo ehlatshiwe beve ukuthi kuta wena nangibe sengiyasola ngoba phela nami bengicala kuya but ngiyathemba lenyama ikhona lengekhathi bengacela ukuthi mandiyeni mana sinike lenyama vele siyalamba sitokudla
inyama sithandza kakhulu. Hey, indzawo yenyawo. Ya kona ngakadlamini but nje angisumvu lotsandza inyama kangako. Kepha nje njengenjwayelo ukuthi phela basitayetile bekunene ukuthi ihlezi basinika inyama ngaRamadan. Bengiva ngazuthi nje bekumele kwendeke. Kurong lo lesisekwendekile manje. Asibonge ke bhuti, wena uva kunjani nje ukuthi lo nyaka eMaswati kayithola inyama? Kani ngenhlala yenda ahlale ayithola so lo nyaka timvuthi bese setiyashinja nje. Uva kunjani? NjengeMaswati kutayela siyasifana netimbuti ngoba imbuti natati ukuthi ekhaya ngiyaye ngiyenza mbama ngikhanza ngithele lo mbila phasi so ngaso sonke noma ngabe sekude lo mbila siyaya so besikhona khona siyochecka ukuthi ngabe this time around siyayithola inyama sikhanza ukuthi inyama asiyitholi so lokho akasiphathi kahle sikangahoba namanje still worried lokuthi kwendekeni solo sifuna lo ngasiphendula nje kwendekeni inyama sikayithola siMaswati sithandza inyama and isiphatheke kahle last time ngasiyithola. Age is just a number, cousin is just a word. Mina benisho ukuthi umzala nomzala bayayizala indodana. Velile ke emaphepheni ethu ihloko lothamba embili elivikile sisuka kilo ukuthi bathi abantu beMaswati sayajabulela ukuthi atawushada bomzala babo lo utawusho kona ukuthi bathi mabasho bona bathi kutawunciphisa wona iabuse kutawunciphisa wona ukuthi abantu bahlukubetane abantu bashayane angathi ngoba bathsene ukuthi umshaye umuntu lo wakini umuntu ohlobene naye but mangabuda ulala nomuntu ohlobene naye ayi ngathi kaba inkinga but sinele sinabomzala lababukekayo ke sithi sibukile bomzala bethu nani nele nabomzala benu labanjeya chubekani nabomzala benu singaba ngisani bomzala asesibone ukuthi eMaswati ngaba react kanjani lenzaba bomzala. Uthi Mncedisi Msizi Simelane, and now we can marry cousins. My Tuesday goes to this lady, umzala wam, Sakalangwenya Mhlophe. Nosipho Khumalo uthi, ngathi sektoba right, azishe ke, safa kubulawa bomantakabula. Chris Jacko uthi kuzoba lit. Uthi ke nomusa sasa shumang. Ayikhona, ngiyamosheka phela la. Langwenya TK uthi, asishade once wena mzala. Andina malume wakho will understand dikhathi tekugcina. eHawane Resort bekukhona lapha Tevin Campbell lebekasuka khona lapha even nasuka kilo ngoba thina labanye sibo bonisa ngayo futhi asingenelani naye ukuthi usuka phi ukhamukaphi asikwati konke lokho bebe bayile bathi babonile kwaba mnanzi kwaba nje ya labanye ke bethu bo DJ bethu labakhulu balapha eVeni boZulu Diba dlalile lapha wathi makumele bavuselana Tevin Campbell wagcina ngokuthi you Tevin you no ngoba bathi khuluma singisi kuphela singisi ke kuthiwa silikhuni bathi nalabanye ke ama couples athola lithuba bekuthi atsho ukuthi uyangithatha yini basho ngakhumbula ingoma yapologize utangithanza yini bagibele ke stage bathola lithuba lokuthi ba propose asesibona na ngombiko logcwele. Sibonga umbiko wethu uqhamuka lapha nengisho ukuthi uqhamuka lapha eHawane but uqhamuka khona lapha ngaseHawane umbiko waseHawane zodwa wabantu naye Makuluve umfundisi thiwa ke bebabambene ngesifuthu khona lapha emaphepheni indaba yezo lethi ehambe embili kuleli lalivela kangwane kuthiwa bambangisa ukuthi ungcono wasizothina zodwa wabantu naye laphinza kuye futhi khona ekhaya eSwatini waphinze wagcizelela wathi buyani niqhubeke nibe ngcono futhi. But umfundisi ke ngiyabona bayasho ukuthi noLiso labuka kanye liphinze libuke futhi ngiyathi ukuthi kule show laphinze kaba khona Makuluve I know very well ngoba kuthiwa Liso labona laphinze lifune ukubuka futhi washo ke nemhlonishwa la yeTimothy Mini noma ngithi former mhlonishwa noma basamhlonipha labamhlonipha khona bathwasho bathi isono samadoda sivela ngokubona zodwa wabantu ke lo wathola ukuthi uhlale kangcono uyakhona lapha wangeniswa nguye futhi umfundisi lapha Basset Hardware Music Festival. No, bafundisi bayithwele kakhulu lento yokufundisa ilikhulu nabazalwane. Asithembe ukuthi balingisa Josepha babaleka but na Josepha sikho sho ukuthi bekabaleka noma bekagijima thola nzima condom ngoba kwathiwa bengabaleka. But yeah, kwendeka kanjalo ke. Zodwa abantu bathi yabuya ekhaya eSwatini nothi ugcizelela ukuthi eMaswati nize ningaqokile. Khona into lafuna uyibona. Umbiko logcwele nakuzodwa wabantu naye ukhona
asithathe umbiko. Asambeke sanibona nizodwa abantu uzodaweni. Do catch me nge-21 September eSwatini indawo ebizwa Mavuso. Spring Dash Festival owabantu. So besila samba ngqulu futhi. Ngizengigqokile. Ayizodwa ngiwo lamandla lawo leta ngawo. Asesive ukuthi nithini nine ngaye nemfundisi. Misani Hlophe uthi siyakwemukela zodwa wabantu la eSwatini. Senfrenza uthi thou shall not judge bishop. Ndaba uthi the bishop doesn't want temptations lol. Natasafune ama temptations endaba. We can't even read your second name. Sibonge loyo mbiko sithathe intsambo futhi. Sibuke denye ke story sethu lesidla libhethu nayo. Leto tekubhiyoza. Bathi kumfana lomkhulu walapha ekhaya eveni lakangwane ila pen boy uphindze wazama futhi igcwalisa mgambo. Sawukhumbula ukuthi ke kuloya minyaka loya wathi yagcwalisa kwangagcwali kwagcwala yena eMaswati amgcwalisa. Siwa kuleyo minyaka bekuthi kufuneka 7,000 people to fill up Mavuso. I think kwafika 7 and kwaba more security guards than the people who were actually there. Bathi ngiyona leyo security bayagadza umuntu wakhe. So must buy mthoyi bona security wakho bekahamba nawe uyemthoyi mawuzothenga ibhiya bona security wakho ayothenga ibhiya nawe ngoba njengoba ke bekulona lo yagadza umuntu wakhe but uphethe kuthiwa ubuyile la this year waphinza wagcwalisa bathi kugcwele lebebayile bathi kuvamile ukusho ukuthi achu ubatshelile abantu bathi nema haters siyatshela ukuthi achu siyagcwalisa it's fill up dango ke ila pen boy loyo usigcwalisele lapha eMugambo wasigcwalisa. Injalo ke ifill up nato ke sentibonele siyabona ke ukuthi ke labantu abavela lapha ku Facebook baphethe ama ticket siphinde sikambabona lapha emashowini. I think igcwala kakhulu lapha ka Facebook and igcwala emashowini because ila unalo lomkhuba ukuthi afike abone edolobheni akubambise iticket akushothise athi see you there nawe usho ukuthi I'll be there bese yaphinda kumuka futhi bese sithi masibona ukuthi anike abantu fatana namahle sithi siyaya sibone ukuthi abasekho umoya bese uyathumala. Sisho sithi ila pen boy sibukile lo mkhuba wakho. Kodwa sakhumbula nokuthi kuthiwa kuba ama 2020 lapha eMavuso afika abantu bema 2020 waliwa kwashayana wafika namlindo eMavuso bamshaya na ila ke seniyatbuta ukuthi abamshaya kangani makafika lapha bathi bafika labafana bathi babuka bathi ushaya ishow yakhe utawushaya kithi bese ushaya umhlaba asinyekeleni. Asibukele bethi trend lapha enkundleni yokuxhumana kubo Facebook nabo Twitter nabo Instagram. Sithi sikhute bonke bosisi labakhona lapha ngaphandle ukuthi asanimela ukusebenzisa leto bo Snapchat leto nombo nabo ma makeup basebenzisa wona bo Facebook ngoba bese sigcina sesiyanenza edolobheni sesingasaniboni senipheka usibuka athini sibuka na into the deepest soul senibona sifuna senivusele asiniboni asinati. Ka Facebook sathi lo sisi lo smooth ngaphandle sosibona sisi lo ravazekile girl bathi ke Facebook bese wena into ebalula ukuthi sokhona bona recognizer ukuthi asinikete bo face up nabo bonke lokho bese sikhutha nabalaba emicimbini bese basibona emicimbini bafuna ama selfie nathi sithi buy your own phones nibe into shooter or else sanenda so bese phinde sikhuthana nabo bathi badobe amashiya bathi eyebrows on flick sinalishiya mbamba libukene bese ke Facebook bese wathi into abalula kakhulu wasiniketa yona i-face app naba sosibonela abadlale yona i-face app bese kuthola abangayidlala i-face app so imali yene majority seyikhulile ka Old Mutual seningeta into yilanza ngoba lena kuthiwa sebhadlile phela naba ke labadlale yona i-face app challenge. Thanks to all those who played the Face app. Kecha ke kuthiwa ke mangabantu bafunza ba terms and conditions of Face app kuthiwa sebanawo emalungelo nemvume yokusebenzisa ubuso benu noma ngakuphi la bafuna khona. So wathi uyahambe state ukhanze ubuso bakho bekiwe emaboxini okudla kwetinja noma kuphi ungabasowishi ngoba baniketile imvume. Siqhubeke sibuke ukuthi ngabe ka Facebook bekuhambani kulo lona viki leli uthini bekuhamba embili. Nade dilandzelako. If ladies and gentlemen was a person
If pineapple was a person, if short temper was a person, if toothpick was a person. Ngabe simphathele tona kule beta phaya etinkhundleni tekuxhumana nabo Facebook nabo Instagram nabo Twitter. Siphumile ke saya estaratini salapha eMbabane edolobheni elikhulu laseSwatini sayova ukuthi ngabe eMaswati ayati yini noma claima ukuthi ayati ngoba labanye bayati lokuthi abati but abati lokuthi abati but sihambile sayova ukuthi ngabe bayati na asesibone ukuthi ngabe kuhambe kanjani. Lethi Mnanzi talk show with Dr. Shakes. Ngihletina bani mina? Ngihletina Thando lwethu Thandor Dlamini. Thandor ezina mafetha seThandor. Hayi ezinje uyabona nje lendzawo nje. Lendzawo yaseThandor. Uthi ngcanye iThandor. Ya ngcanyole iThandor because yevele liyabona la lifethi liyangena wena. Lifethi liyangena. Makho lifethi kufakwe nani? Makho lifethi yabona sathatha lo flower. Aphike nabotswayo yabo kufaka boshukela timvole njalo bese yabo bese kuyafaka emafutheni ebhodweni yabo lelinamafutha nje labilako bese kuyahlangana leni kuba into yinye bese kuthiwa 3 rand ke lapha sesiyathenga ke thile sesiyadla sekuba iThandori kanjalo. Nginembuto lengu4 for wena. Only 4 questions. Ngikubuthi. Yini lokufika cala enkukhwini nelicanza? Lokufika cala enkukhwini nelicanza. Inkukhu phela yafika kucala. Hayi ngeke angathi awona ngathi ngicabanga ukuthi licanza yafika kucala ngoba bese kuphuma le chicken la khathi kule licanza usho hayi mfo ngalo ngiqhubekela empili nje Christmas na happy new year lokufika kucala Christmas na happy new year asengithi Christmas lofika kucala ya len Christmas ngoba phela Christmas phela usemuva nale ukuthi anze happy new year ngale sikhathi celebrate ukuthi sasingena eminyakeni lomusha manje phela Christmas ufika kucala kunaye wakala le hotel hayi angizange ufuna kucadela le hotel ufuna kuyongena ayikolala noma ngiyalala noma ngiyadla ngikhona but lokuthi ngisekhathe hotel sengushaya ngembuto wekucala usho kuthini ATM usho ukuthi auto teller machine. Number 1 usho kuthini FNB? First National Bank. Usho kuthini SRA? Swaziland Royal Assurance. MTN. Eish MTN angimathi. Solo Sembabane with Lethi Mnanzi with Dr. Shakes. Mina ngimena bani la? Umena Nqamiso la. Nqamiso from Zone 2. Hayi ngathi awusisho nekuthiwa kophi Nqamiso. Yabo. Okay, Zone 2 yasangisho nyana. So sho ukuthi Zone 2. Ke ngusha ngembuto lo symbol. Ku 2 rand bangakubo 10 cents. Imake. 100. Yeah. Are you sure? Angathi. Okay. Ku 20 cents bangakubo 1 cent. Bangithini? Yini leshiyaqala emkhathini kwelicanza nenkukhu? Licanza. Inkukhu. Awu uNkulunkulu wadala tilwane. Solo sicanza. Inkukhu uphuma ecanzeni. uNkulunkulu wadala tinkukhu. Wathi idala wasusemvalo kulenye yakhwela lenye kwaphuma licanza dengikhani kuphuma inkukhu. Kwabe ngekho licanza inkukhu bengeyibe khona wathi uphuma phi inkukhu ngaphandle kwasecanzeni. Ebe uNkulunkulu bengekho inkukhu betaba ngekho. Kuba licanza bengekho inkukhu betaba ngekho. uNkulunkulu ebekangekho licanza nenkukhu bengeke kuze kube khona because inkukhu leyafika kucala kunelicanza. Licanza ngoba inkukhu betawuphuma phela kwabe ngekho licanza inkukhu iphuma ecanzeni. Okay, uwinile ngoba ufuna vele ukuthi lelicanza libe lekucala lona kana kusile. Hayi lecala licanza. Okay, uwinile. Sunright. Shothi kunebani kunewena. Siniketa 1 wena. 1 wena. Okay. FNB umelele kuthini? Yamake. FNB khona
kula kuna F nje lokusalako cala nga F leligama angathi limele kuthini ATM umelele kuthini auto telling machine telling utshela abantu lo ufuna imali yakhe lo machine alright ngiyakova momo umele kuthini momo mobile money mobile source mobile mobile money mobile money FNB umele kuthini Angathi First National Bank. Kanike manje nembabane ngentima. Okay, SRA umele kuthini Yabona angathi angimati. Kusayina nibutani ke lokunye. Saluthi kese ndakubuta kona wena. kopwa kumele kuthini Komati Basin Water Authority. Ngathi bavela ukhatha sindakubuta lokho nawe sawukhethela khona ndakubuta yena Igama lami. SRA umele kuthini nyanza leyo atangimati swazi what angathi engukhwini nelicanza yini lokufika kucala ya inkukhu kuze ngeke bene licanza inkukhu ngeke fika inkukhu kuqala ya inkukhu kuqala usho ya ngisho Christmas na Happy New Year yini lokufika kucala New Year fika kuqala nje kuze New Year Christmas December January ya New Year momo usho kuthini Momo usho ukuthi make owami ngathi no embabane basembabane kanti manje kanjani boyfriend benu hayi yabona ke utangalisa ku baby wena kusondani manje proud baby ngawo yeah for sure proud for sure awukho sure now yeah okay man ukhona in baby usombutelo njani loyo bakhona angibathi bangakhe uyasiyenga ngenyalo basho nje la bethe uyabona ngelo kusengathi kuba personal asicethe salisicethe yeah okay valelisa baby exe mabhebeza sharp sho na baby ufanele soka nje kude no baby la lethi mina zisho ukuthi thank you babani Knock shakes